Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado ana phanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. APHLC Alidar Dhanesh Warongphar Hemkang Sampen Kijokpen APHLC Central Committee Asai Hemalong Phirang ki amai kangni Kedam tang hithi roinia prang APHLC Alidar Dhanesh Warongphar Kopili constituency pen alangli Amreng constituency pen MSC Kithorduntang abang phulo Alangli Biswana Chor Alialong Karbi Anglong Autonomous Council Boys Hostel Kikimchi Pura Kuti Isira Lak Phokep Atangka Sanction Piponsi Contractor Longkiri Terang Kim Damlo Seta Kikim Petang Pemimi Pinpen Completion Certificate Endet Si Tangka Dropondetlo Labangso Boys Hostel Kikim Kirang Ponvek Nangji Lake G+2 Pensi Ahem Kimvek Nangji Lake ground floor pensi akimi parja ponangji seta second floor pensi kimrang ponsi anuja parja prongchotla lasi tang pemimi thek ponlong si Karbi Anglong Autonomous Council along RTI joksi ang tonalam chini ponlong lo Lapuson Aporahut Bor Singrongphar Niliphan phonang call si nang chingkilo Labangso Boys Hostel Kikimpon ke CEM aka lasi nangli dojoy nang jipusi Niliphan phone nang ter iglo La Penjong si dojoy je pulote nangli phutak FIR pidet popusi Niliphan nang pulo seta nili corruption kapividet chia phansi ahokpet development asai si claim ponang jipusi nili ke kamatha Bor Singrongphar Solangdo paper alongsi sai claim bom abangphu Niliphan phone pen nang kether lapuson si alangli Niliphan nang tritlo seta alangli nang chingki pamiasonte nili chingkidun pamejia podlo Sita alangli pulo nang dojoinon CEM akampu chinirobo pulo seta nili corruption kapividet chia phansi kamatha pot dojoi jededlo amatsi Niliphan case nang lipidedlo Lakre pho tangka nangkehang pawai akpu akoi piponsi police case Niliphan pidam dedlo lapen case pidam det penta APHLC pen che ora BJP apartialong wanglote thang akisung avilopu Niliphan nanglipulo seta nili kroidun dedet pena potsi Niliphan hemkang sam nangli bengchoklo ahokpet labangso boys hostel kikimvek nangjike G+2 ahemsi kimvek nangji seta labangso a boys hostel kikimpon thuke athak si pensi kikimpon seta akam scheme ke ground floor pensi parjapsi kimvek nangchi apotlo seta angsong pensi kimrong lapen kimlo seta ahem petang Tepin pen completion certificate and pondet si tangka draw pondet ke lake development kalidet si corruption asai si deng ponrong lason kipu ajoy nesi nili hemkang sam ke jangnang pusi Dhanesh Warongphar pen ning jepo tangte kopipisi rongphar asang hopen kaning jepon ma ang ton pen arjuponik tha News Text Report Karbi Anglong News Channel alam ke jathanote dokpi khali se Abinong ke Niliphan beng veka bang ke lalo inut Bor Singrongphar ko da difu press club long ko pini atpudo pone pitong ne alangli sin Niliphan ajo phone nang call amala ke CM akamde ko CM akamde lage nang do join on ko amat la so phone ai call hot nilibang nili thange chokchi ave Niliphan nang ke therang hapen si angi pune Niliphan nang chigi pame ne chigi dun pameji seta Niliphan nang therang hap la pen nili pilo ke chok chigi do nili me thang Bor Singrongphar la se Bor Singrongphar रिपोर्टर बोला था reporter bon solangdo alangli si Niliphan nang therlo CM men pen CM kampo CM kam gali pulo dang de Bor Singrongphar bo bang ta ningja hireji Asi CM akam puanta ke than nang thandera phita nang dojo thek pu pencil Niliphan case ang pi tapen case ang pidat aphita me Niliphan na metha party si open BJP long join nang ji pu abirta nang pali lino bahini pen Niliphan first abang ke Niliphan a therang hap pen Niliphan de derlo chipa bidun de derlo second abang ke
party je edat polo tat heni jasemet pet ke lasi nili pui bangke lalo nili phan lakri pho contractor phan tangka ka demand pula ke hokali lapen ke jong sia lang tum nili demand long vek pulo tangte approve pek lang nang jige ubi pot pek lang aheda si ang thek ave pin pen nili phan case na pa bon thap lage nili chak che la pen ke la so phut ha ke nili unan ge lom party ahin pen che 5G nili to Galak. Bisunat long kikim bom yang lah bos jadi umat abang problem contractor bangke long kiri terang atum bangke nili ke charge long ateng la hadi ha chi withdraw po pulat ha sira CM mang se corporate ha e PHLC ni report bank nang ji buda nasi dake hala haidum sita me CM amen ki ana he jong se CM ka cherap dun avi pularang te dake CM ka cherap dun do ko ga joni si hala borsing rong phar abang khusita me alam CM amen ki an bola ke artinya golongan kita lebih sumber di sondong ka chingbar be bangke lalo chingbar be hepe hadake G+2 hem sikim nang ji sita me latum G+2 hem kim ke si latum hala existing ground floor attack ben si latum kasalang pangcheng sta akimi nang ji ground floor pen si tame hala abana hem ningkan kep krip ho pulang li opi so chini po ningkan kep krip ho prangki kim hem attack si kim dunlock kata kim dunlock chare hala kepat attack si floor si tamelata second floor bang si tamelata kim kelang nananta purok si parjap prok sa lasi rat le naltum imsaik non mane nili kene bang to chok chema mate hala ke claim ke dam to chok chema nanti artinya lu kelong teng ya golong nili phana than ke lage estimate lang hadi G+2 hen nang ji lapen ka hem tang ablo kusi completion report nili phana pila Noksa do ni tum long na tum langi pute. mana completion report long es contractor dan bill long lo longal lo amount na ikon der kuti pen sa da than hadi lapen ke CM ka cher abdun duk weldi la nili phan jelange thap hadi ho IO mata nijel nili phan ka RSV ka bang fusi nambe alage CM ado masih lage nang claim clear nang jike ko nanti pan yang kan sama nanti bank nanti dia nanti kap ya extortion nanti demand expression si nanti kan dia yang kan sama bank kasi nanti tangka demand long back tangka demand long puladang dan nili hadi ho lapan si nili chini jelo nili jong si tangka nang demand puladang te case pio nili methang si pu FIR pinon pa record ado borsing rong phar nili phan phone nang call aso record ado nili long nili methang si jipu nili jong si tangka nang demand long back ne case pino pilo phone call nahi ke pu nili methang si pu lo di court ke bang ang taxi lang jimati là jasmet bang ke ladak pangkotan ai hem ikim dake itasi kapar don anji hala da pitam ya kilo itasi ke pondo la si as per drawing and estimate na si RTI lo buki da Allah so puthak bang nili chelang thuna ko po ahok lo nang li nije ta dak hala thek ita do mati hadi ak thejar hadi la sipi stame lale ki pichot pali hala ke pangui da do thulang la da la pen ge hem hadak do long pami melang si ching hang lap lo hem ta lage quality lam lo hadi quality da compromise jat ponang ko substandard hot mulok selang le dom manake ya nasi hadak atum han hadak local atum han le atudam se ong dung tum gen thalu na he ji mathe madak ket her khap der lo borsing ro phada nang thalu ne lipha hadak atum ningsi tha objection avele nang kopilo nasi borsing rong phar ko munit aphan ke nili arjun tung duklo alangli reporter ra kam tong claim jima mate BJP kam tong claim jima isima isi claim vedo lage nangli tum media court tum snamela bangke ritar lipening sign nang jini liku bangke
claim di bhan li claim modi BJP da claim nang jata claim nang ta is on vet claim on hai lapu party kam da claim that lapu reporter kam da claim that pula ra da phan ko an si hok pera biota ki piun po pi thekla boxing long part nali pan nang kita nang kita kopi la pen koson si nali pan nang kita nang kita mane nili phan phone call hadi nang contractor phan phone call rino de po mane nili contractor phan aphong phone call message pi bangala pulo alang litum na se cha litum kam che patang po me thang khai janang bong pot jidia seroi na amat case bang na pitong ritha ditha por nang ditha jong si litum chiklem ke det pulo dang te isia por ban ni na che cha ka teng pen por teng pen claim de det putang lale ka pregalam lo puse inghong lo amasi nili message 30 an lo den ka hongji pu nili pula amat 30 November amat 30 November da par kala amasi lasud 30 ar nilo nili phedi nege penamat press meet ya ke dulu pula mat laso se cha ko nilo laso kap kere pen mat tum FIR di phedlo seta isi interesting lam bang ke nili chiklo jon photro aprang ka complain na bang ke thang action ave ta arnisi niniang bong complain pi lage power ka misuse punang kokpo misuse lo jakong do tum bang FIR pi bang se pini jollo otchar lo police atum da nirep kar bijing room ame hla dak disona tala brilong ka pamban hot CM Dr. Tuliram nang hang kuti troxy ya tangka pensi ka di students hostel and guest house scheme bang pon ko silam chat chipilo ta pen ingkan isiang bong si patang ju sela sot lam chat chipilo ta sin nodang likit ko teng patang te kuti sira chitim kala si dak poisa ke withdraw lo ta ne akama pangke lam claim ke la si la so puthat kuti si claim kelang mane hala guest house pot kwana nela bang nili yang ton sini unde hadi ok dalam nili bang ke la hostel ma hostel la pen ke hala wall farman wall boundary wall hadi la so farman sin nili long shot la ase hala guest house on ma nili jam dilo ningkan isi yang bong mane ningkan isi da se don ge yo ningkan pot rock bak lu pumene anta petang te dalo alam ta pelelo principal secretary long ta nilia copy pelelo principal secretary long lelo ben CM long ta levek po ta jo claim ke nal tum si chini lo ada pinung we non number le ada bisonar sor han phone call se ta me al tum nang khan the ko tang ma some government fund peli lo pelelo ni le field area department la pen PNRD fund commissioner fund pelelo ta reply ke elong pen an vet nang geli ni pan phone nang call hadi nang la email pen sen lo pot ni tum la complain bang tum long lo pula hadi amat la ke ni tum long nitum mandar kali pen ke si na arjuna ko son si kar beng long por le ko son si hadak ki kim dam lo pu la tanang arjula la commissioner pen se di phone call ni likha lan vet lo ka pek pen ke thang biuta da le de RTI ki job to pan penang ana rat tu do RTI report long des kami rata hong jai pakang dak dede titi dake RTI ki job atum stame tangka ka hang phat mate compromise de titi kusi ratum je than jo la bang so ka nang hin na di na RTI job le obang do la so nili puji bang ke compromise mane anutin ke job amarsi hala ke chok chi pot long lap pu kalimati di kumat ne ke thang ke chok che bikin ba ke chini kan tum po ke job tum ta do la pen ke RTI ke claim de la corruption of ha ka che song tum hanan ke non ni lita phulo ka pre ka case pa bon be la extortion an vel ka pre ke pa bon na thai vedela lan vel pa bon jita non nang li phan la bang so apu thak bang si hem kang sam nang thap lo mai FIR nang pi pen nang hem kang sam dang nang tok lo la si la so a hem a ro la tang pen kim rang tang te de si la da nang li si ya ma phan sia koi a pok ji ma man ten nang li contractor am ma nili puji bang ke contractor tum bang ke jasemel tum ke ali phansi claim po hala ke lang du nahi tum dolo ke mate di office long di ar pu dorep lo mate engineer tum di ai tum silang du nang po lang de mate CM bhanda CM tum ta biota chelong lo mate chini lo hem tang telang pu ke
Dipluso rong pli arong arwadatum jasimet kidugdet ahem tu natum pen sorkar pen kipi PMAYG ahem so kilong tu napot non kidobom BJP a sorkar aphan kachurupo. Pining matijong atiklo ni phai inkoira troxi ningkan surihinira inkoira pli aningkan lasonsi lakha inkoira trok duabarguri constituency ki parlo dolamara dipluso rong pli arong arwada tumpen non kidobom BJP a sorkar aphan jasimet kidugdet ahem tu natumpen kachurupo. Lapenda Karbi Anglo Autonomous Council Kachari Pon CEM Dr. Tuliram Ronghang Lapen Dak Local MSc Mate Education EM Richard Tokbi Lapen Dak Duabarguri VDC Chairman Sar Koirong Par Lapen Anparta Dak Methang Rongpen Katejatum BLCC Agustin Sinar Lapen BLCC Rajib Tiron Atumapha Jasimet Kidugdet Ahem Tunatumpen Aninga Klongpen Kachuro Pajurpo Lapen alang ni tumaphan ansose kidugdet atumaphan kirap thek bom chiaphan arnamalong hirju mesita hang pitu to tangte kidugdet ahem tu natumpen nilitum Karbianglong News Channel aphirang ki along nangka chithandun alam thele angton pen arju ponra langponik sina Duabarguri pen adverson ko report Karbianglong News Channel Kadam haponsi Karbianglong News Channel ke chahan pe kilang ve haradam kadam project lo kadam ani mang tani tum Karbianglong News Channel pen hang dam fan dame ratafan Karbianglong ratafan bertan ke ban pibir santhos siping de thotame bertan ke ban piji pan sini de arjab lo tai kan hok takali ladak la khain ko rathok to barbogri misi consensi ke par lo ladak na thra pia sangkang sini de lo ladak ta thra pia sangkang pu di puso atok na yarong sini de ili deglo ile ko pipo si pinga da ka jama ko tante non kerbom BJP Sarkar Bharatiya Janata Party atumpen kidug da ratwa PMAYG hem ki pinang ando sila dak di puso arlo ka phandamela dak di puso rong thom rong pi ara tu ma phandame PMAYG hem pi puni tum betar julong se lapang so PMAYG ki pi pen rather tum long dun dema tapi nampak me ke long dun pen hem ke tang ma tang tema tapi nampak me ke long dun pen rather tum kwan aning aroma hala soram the ka chini je phan tapi nai tum ke paklang bon je phan sini kita ka japik lo la sini tum bang tot pen nang dik pasanon bang ke ladak hem ke long dun bek abang tu dolo sa sala kita nak sini ni ki than bon ji alang ni lamang so hem ke long dun pen ko aning aroma la soram the ke chini je phan ni de ari pon pon pen pada me ladak arong Tapos PMAYG ham kungkan si do matame ala ni kan patanum ye pani de ipon ko Karbianglong News Channel kado ipaje ko nami pana kai nila pangkat kung tuma ngana lo so karpen PMAYG ham nang talong ko la kasi lamon ko no kasi lamon so ham kilong nung panay tum kan hingaro Churo lo nang le nelit tuma pa media hoi pen nang kalbi pon ko kasi ahok lo nelit tum na bangso hen kilong pen hingaro tik lo la pen Masonok taksi kibang jilang antame nilitum chot la pogali bonta la itu ke la kapan ansuse la sonok tak alang nitum Sarkar himpe pipi ponja pa si aku ni rilo ni litame la bangso ke long dun pe kwan ni ngaro kwan tangka ni dak ni limetang la chikim ko sonte kwan ya tangka dak cholong tekte seta non ke bang Sarkar pen ni kan akang jinsu la pen akang hon pen apot la bangso nang pi potame Dr. Tuliram Ronghang Padame Kerupi Party lo lapen parta lat hedung atung pan antame le dara tung pan antame akerupi party ale Sarkar ko so Sarkar sina kilo la ke non kedam la non ke dobo BJP Sarkar lapen la Karbianglong tim Karbianglong atung si ni pan lang ko kana lang ko kana tumarong ladak kopyarong nang pat dake langmang Ronghang aro nali kini dum ladak kungkan do ladak non ke tang pa me non dakarong ke tang pa me ke hum thom lo la pe non ke chengbo awar an ke tang konta do lo non la bang so Christmas January badate la bang so hen ta patang kon to apa ke complete mama hamen nali pat ke chengsi ke la non li hem lo problem teron ko lo ni ke la bang so pen dun thu Rajen Ronghang la pen kaching honang jiu Teresa Ramsakia hem la pen beren Ronghang hem la bakso hamen ni hamen ki ko teto ko mani la bang ke Rajib Teron era contento fan na hiben ko
itu ponji ke avelo alang li la apola thik pen ang patang pipon pamelo la pen alang li la kado ka be patang pamesi nilitum non dolo non kita mau sokor panah lagi benih kita mana kapek apa saya tapi oh la song si non la song thak do bom lang polote la so sarkar do bom lang polote nili phanchot kali gonta la kado ka be tum han anda me tilang ponji panse alang li tum pon Sergio Blanco, non kita mau sokor Bharatiya Janata Party kita pun BJP sokor non kita pun ada Karbiang Long tapi latung si cari pun loh tim Karbiang Long kita dah kita pun akai sir keren among kan tapi important me lada keluar bogori alo education yang tersedia di sisi kamu kita dengar tapi important me lada long aja tu kecari pun kami kita pun commission pada posalan itu ini laphi akiru cepat lang pun pasti nanti kalau kapek arung kapek kami hubungi jam jadi sekarang itu mana tu senang nama kita dah sah sinarong mereka itu nih itu lah hubungi lo tak katek pun lo lada kami sokol pen kipi PMAYJ ham atau kami itu nasi tali pantai ini lah di sini aja kunci itu bukan bingung nu cina pen kalau pakai bingung lepas dan nanti karena kan bantu mereka lalu sokol pen dan Bharatiya Janata Party cek pen BJP sokol tu pen itu kelak kapan ini dari itu kan kesana ha PMAYJ ham kipi itu PMAYJ ham kipi itu konon tu nanti PMAYJ ham sokol pen BJP ham nanti lah bang so ham Orang si sokar panang ciki pidun, na ciki pidun lah kali ada kali. Agustin sing na. Alah ni kopinya pidun mana ni? Kan na ciki mana? Dia sisi yang tu. Alang ipan curu parpik na ini alang na ciki pidun na paduk pidun na pot. Alang le na paduk pidun de mana ciki pidun citan pidun de sampai ni di tuan kita sohem kita dongin de aja. Alang ipan na tang sike curu keru pi parpik do Agustin sing na tang sedami. Nanti lah pasu yang pasu tang pasu dulu mama tang. Oh kita lu buat tang lu thima jo non la so Desember kena pasti 25 Mana Christmas talon nangkok mesti tu mas kami Kristen saya dia masih mitang porok pindah masih ranglong de belo. Kita anglo hem dan kita anglo pulih pudas kami cawe. Kata apa yang kau pilih anglo ni? Kurang ya. Kurang hem ni. Nali mana tadi mah? Alisan sipi. Sanksi pilih. Nali hem asal lagi ni. Indo ikla. Ada non ada kas sokar kita kita ni pun ada. Itu malang Karbiang Long ada kita bergurau dengan election yang kita tahu dia. Alang panta kiru pi parpik lo atheni ri tum ki dukila ka tum phan kang jinsu pena jok alang ri tum phan ka matha pe alang ri tum phan dumu bidet pena jok tum ki dukila phan ka lang pena ko alang panta mi kiru pi parpik lo alang kai chi thilong sami anam he ni ri duna So papel ni ni kena pon ni cipi dan pot saya agi pun lo non kira bom Bharatiya Janata Party itu kuan rada pan kidugulak dan pan kelang pon mah kawidia tu pan kidugdia tu pan kera pon mana itu pon lo non itu man pan akram paklang lo lah si non itu marong kapek hubui damji pasti itu aku Senama ke lang kapek itu mahuri saya lo sedak teme teknologi na itu pinangan ketak-tak itu orang itu kaji lonteng perlu nanti ada ke niphon bela hikla niphon perlu nanti ada crop itu ya kasi along tidak mana itu ketak penuh apa kaji ni tun poteng perlu nanti ciklo jonta di pasi patang ya pasi ketak penuh ada kami niphon pasi lah patang perlu nanti mata dan niphon berkelan tidak sahih patang kasi pada aspek kontraktor ada mata be so nanti tu pesan saya ikan kepami kita nak polisi kontraktor tu klaim pi apot lang tum kami klong kan so atung do thai la pen pot me ke klaim pon ni dok pon tu man hai pelam thak me ti thon ba si na sidon oi temu tu si pot ko ba nane pan ka si tu ma kana lo apang si ka be no chira pa ka project lo na tam ka ni tu na ni ham don ani tu ka lo ten sen po di po pe si so piking pon pa tan nante la non kila bom sokar BJP sokar tu mesti la so ham na ke pon di Kala. nanti lah nanti kita bom BJP sokar dan panel itu mungkin Di bantu ke mana kapre ke pumelo kacuru anda lo. macam Nasi non curu lo alang itu pan mana
di pilong ke klem da matung papan manela nitum kidu prisung manle hembrit ka vi tu mapan tami lapson nagalang pon pot na da rong pen ke cerab dun jersey si ke hai bastin sinot alang ni pan tami curulo mane alang ni rong mane kumasi kiduma kumasi ka vem lang ma son alang ni kelang pon thek tami alang ni pan ta me klong be curulo tante kita tengah tapi lo pesan hem tu kape kisung kape ni tu panas kerap tu nak kerap pun pesan tu dulu ni dole kopi lo tapi nak kerap tu dulu ada dah kedua apa kau education yang macam tu di PCC dong kerap dia ni pan kopi ni pun kan ni pon tu mane lan velo alang ni pan sami curu pon lo ni klong be curu pon alang ni pan sami son tipi pon mane nak kelang pon ne luar baguri ke lang li silo lang si mene lumati em no ke lang ni si mene kunati kitang ti ma la hai lang ni nang kilang pon postami lang ni pantani ko pensuru lo dah kado terang aku lo dah luar bagui kalau ke council long tu tu orang ni sini ke dah kado kau fikir lang pasal tangga bang ke luar bagui kamu ke sakor apa budi si channel sakor apa lo orang ni cepat dah mungkin tu sakor apa kan la pon velo churu lo lang ni pansami kalau tadi ni saya beram pasti kalau kelong pun orang tu antara lang si hari pun orang dah kita beram leader tentang kita tak bisa mesti dah hem ka video tu cuma pan tapi cuma video tapi elang ni pentan pun lo kayak apa tu kelang pun usia elang ni pentan pun lo masih pini hari tu pan lo sebentar nak ke ban pikir lapor si kan tu ni lo demi tak ni kurang tu Pinia berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me